Plodovi vinove loze su dragulj prirode koji sadrži fitojedinjenja koja mogu pomoći da se smanji rizik od oboljenja srca, raka, šloga i drugih bolesti. Pored ovog sastojka sadrži još mnogo korisnih sastojaka. Šargarepa je bogata vitaminom A i beta-karotenom, a ljuta paprika sadrži u sebi moćni kapsicain. Uz ovu priču ide i energetski i zdrava receptura za turšiju od gore navedenih sastojaka. Zanimljiva turšija od grožđa. Grožđe odredite po potrebi da se napune 4 tegle. Možete crno grožđe, a možete i belo grožđe da koristite. 3 šargarepe srednje veličine sečene na kolutove. Ljute papričice po potrebi koliko volite ljuto. Začine takođe po potrebi, mi smo stavili biber i lovorov list. Spakovano grožđe, papriku, šargarepu, biber i lovor nalijte sledećim nalivom. 70 g šećera, 1 litar vode, 3 kašičice so, 250 ml sirće, 2 g konzervansa, 2 g vinobrana, pomešajte i sačekate da se otopi. Tim hladnim nalivom nalijete tegle, zatvorite i ostavite na hladnom i mračnom mestu 15 dana. Kada prođe 15 dana, može da se koristi. Ako vam se svideo video, dajte podršku kanalu tako što ćete kliknuti na prati.